Tasisian part ngi pedang sumhai pi barok syakanika channel kejengi bangi kerman baborok pia syai pia klailut. Sungguh subscribe yakanika channel bat kemawan turn on new notification bell kanang wapinum do yaki videos ki bingi upload. Sa follow ru yaki Instagram kejengi lada kumno pikom ya like yaki video support ke YouTube lani pimju yo yaki notifications. Yaki niki post apply da Samagra Shiksha Abhiyan within East Khasi Hills district. Ikutang juga niki post kilong kumni assistant lecturer but assistant teacher mathematics. Kelas date lani katarik ke bakado papilaban sabanyi ki application kreho sautrik benai August arajar apulai. Ya ke post assistant lecturer kalaj apui lagi post. Laitali ya ke English, sautali ya ke Khasi, kawai ya ke history, sautali ya ke political science, artali ya ke economics, laitali ya ke education, kawai ya ke geography, but kawai ya ke philosophy. Ya kan ke post assistant lecturer ke age limit dan ke kerta ke beredok ke dekat prasnam ke bahedok ke day life arsnam. Kendan ke upper age relaxation hadok sansnam ik schedule caste dan ke schedule tribe. But saupusnam ya gitu ke batrai haki school government. Ke salary dan ke turap ke day life hajar hak shibanai. Ke educational qualifications kolong kumne. Pilade ban pendap ya ke master's degree hak subject ke bapimut ban apply but pideru bandan ke BN na ke recognized university. Lani pilade bandap arsnam integrated MSc education course but pide bandan ro arsnam teaching experience. Ya ke post assistant teacher mathematics ke like kawai ke age limit dan ke kerta ke beredok ke dekat prasnam bak bahedok ke day life arsnam. Kendan ke upper age relaxation hadok sansnam ya ki schedule caste dan ki schedule tribes but ke upper age limit ke day saposnam ya gitu ke batrai hak school government. Ke salary dan ke tulap ke day arpkena hajar hak shibanai. Ke educational qualification kalau kumne. Pilade ban pendap ya ke bachelor of science but pideru ban major hak mathematics dan ni pilade ban pendap ya ke bachelor of science haki subjects PCM but pideru bandan ka BN. Yaki candidates ki balak dan ya ka diploma haka komputer dan ki badan ya ka knowledge haka jing bandan kami ke GCT haka teaching learning process ki basyam bentah haki sports curricular activities art craft culture but ki wiru can sakam I preference ki candidates ki belong eligible but ki bakwapan apply kini ke post pihak ban sabun ki applications ki jong pi syaka South Tarik benai August arajar apply syaka office of the district school education officer and district project coordinator Samagra Shiksha East Khasi Hills District Shillong room number 5A DERT campus Nongrom Mau Lam Khra hakipor long tray ki candidates ki haban mention ya ka contact number but ka email address haka application form pihak ban paru ya ki photocopies jong ki mark sheets pass certificates but ki experience certificates ladap hidan pihak ban attest yakini but pihak ban submit lang ru but ka passport size photograph pihak ban ra iki original documents ru syakani ke interview nakabenta ka verification.